Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Bapakku sedih tu kasih nama ngerti. Puasa kita panas suruh kita ke mak bingku. Dah. Pengaratunan no soy. Kau puasa kita tahu mundur mi bulai matin rutin rumahnya mah. Ayo lu kasih suruh sih kalau mak bingku. Cina pika apa deh? Yuk mungko pelana suwe. Buka hama ka aku misal kalau mak bingku pakku di pelana. Sakarudu masih di. Bapakku kasih nah. Mahal ko tutul ramalapin suruh kila ko mak bingku. Setidaknya sebelum Ramadan suruh lo kak bingku mana ni? Bapakku ni ngapala toni soy mapuasa toni. Amula tu na sedih malu. Ya. Oh, magelok apa aku matiin renak jolo. Jadi kocina arawe ni napa nak mau tu bingkung. Nah, lo Tony buka. Padahal lengan naik sebab aku kong kakakku. Kocok ni. Untuk peramanan no bingkong. Kita ada Esta. Hey. Tahu koi. Kalau kata ikan, kalau ke rumah ini reu, tapi boleh ke rumah ini. Tidak tahu. Macam tu kami tay kue salo nama lucu tak? Iya. Di pun ti. Jangan lau ya. Lucu. Dek. Iya mapelah. Pelala ada teko kak. Pelala tau di. Anggap ya tu. Be, aku pelala apa kau yang menginumnya ya. Wah, iyo. Be, yang apa tu? Apa? Ayo. Ya, weh kecil di. Makasih lah. Lo kenapa di? Iya. Makasih. Oke. Agak sinala sama gukur. Nyamuk bayai. Mimpian ini tidak boleh dibiarkan. Saya sebagai teman hidupnya yang akan meluruskan jalannya yang bengkok-bengkok.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau setan temani temanku ini, hilangkanlah. Astagfirullah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Sadar nih. Iku kapai? Iya. Tony ka. Malah kuy. Hindi. Wita ko din, Re. Hello, kulip. Magi ng kilo lipo Ba. Oh. Katulog ka din, Re. Hah? Katulog ka. Ketulu-tulu agak ko. Katulog ka. Manresa. Gamu pa ta. Tapi tapang ka lang sutang lepak ka. Iya. Pak Wita ko kulip-kulip din, Re. Hala di cingeng ka ko. Iya dong. Cik di batal puasa aku. Astagfirullah. Tapi di mana batal puasa aku katulog ki. Dek, mah. Iyo tuh pakai tulu-tulu itu. Iya. Anda kan, nu anda langsung apa nih? Ada pak gatulu-tulu mah. Pakai pai. Ah. Kan aku katulu-tulu ki mandi dia memang dosa tuh. Dek. Kecuali bisa di itu. Iya. Kenapa nih madosa? Pakai matiin rosi kak parimeng. Napa aku minta kak mapak kro katulu-tulu langsung kak timpu nandre kak. Depa kak sembarang. Pa, naman to batal puasa no. Pak Dek, mesej dingi. Iko na sa dinga madosa. Hah? Jadi, Ay, agak nolak ko hah? Ay, nolak. Oh, tayo. Aku bukan pengemis. Pakai lo ko. Kita niti bingku. Itu tanah sih. Sebelum kamu bingku bapak. Bener-bener. Palaleku mi. Oh, ala din no mi. Tegal alam masuk na ko. Hah? Tegal alam masuk na. Tiga sila pengre lo. Ha? Kita na ma. Tiga. Reba raman tadi. Nah, perlu suruh balik kak lo kan ni. Masa lali ko nilok ka makbing ko liyo pala na soy. Tuh. Wei. Pa. Pasti dia mau puasa toh. Sawat tak ki sawat. Maaf, mau lari-lari. Anu. Sama gu. Maga sih sama gu. Merah si kebucok. Wah, sembarat tuh. Agak sebucok. Kocok-kocok. Wah. Hindi. Agak baik na anu aku lah sama gu. Lo karena malah linggis. Kumaga linggis sih. Engkau kurang malu nakai. Kalau nakai. Ulawang. Hah? Ulawang. Tunggu ku. Anden dok tengah, dok lari rewa, lo malah linggis. Oh, dek, na cocok pala tokai ya. Oh, kan aku masih longi ya, lo malah linggis. Ketik tong aku. Atau ngeka. Ketiga, bermain nyawa selalu sedih na darat lamena. Jadi lo kan aku mau tajik ko. Iyo. Oke. Tanya bapak gue ay. Bapak gue. Kaya ito. Lo kumaga. Kaya ito. Iyo. Kano? Ay, apa. Jaro. Away apa, ma? Ganun. Pokok nah, iya harus main government ko ya, apa ya, kaya
Ay, ayo dia sini. Bot di sini. Kasiran na pala tiyan, ha? Huwag ka na baling. Yaman nasa di ko di isura na ita pala sa kilo na baling. Di silahan juga di anu, tak santai-santai ta. Alhamdulillah, untung ka malak balik ke mak bingku. Deh, tiga ya ini. Kamu masih dimencim-mencim tapi tiga. Padahal, Bade, bingkung-bingkung ah. Madar siku tu sana. Wah, letoi, yang ke siapa? Kan siapa? Lo kebalik kagak? Atau mau apa sekali? Wah, Dek, ini demi masa depan dan kebahagiaan. Lo kok? Lo kan main padaku. Kau nak? Lo kak main bisiku. Apa yang itu? Todo kimatu. Lo kau bisa nggak usah apa kau? Ulaweng. Wah, bela tomo tu. Gak aku tu mau ke amagi. Dong aku turun kodik gaku ulaweng lalu ke pakoi kayak tu ni. Nama puasa tu mak. Kan kau lah aku. Kau lah. Kau pada aku di mata po. Jadi dek melo ya. Rugi kau tu? Arti. Bingku ni sangke kormai. Kau kamang kalingan mencing oli kak. Okey. Okey, ni bagi dua matu pak lupa na tu. Pak kowe. Bagi dua ni. Holiday cengke artos. Sini kak kepo. Ay, matu pero kung kayo untuk paring isi Pak Jelo artos merenu ni rapas. Pak Cik itu menyaman. Tengok ni mancingnya. Pakak! Mancing ni pakak! Pakak! Yang betul nak tu. Kadang ikut tu. Santai ni. Ulawang. Kau tengok. Kali ni ya, kelecing ni. Weh. Jom lagi. Weh, malu po. Teluk gerangnya. Jap mon. Mak agak ni. Tu kocik si Wai pakai jari nangkap bingkung. Taji ni batu. Gua nama kita tekan dulu nampak ko Gonang. Ketemu maga ulawan na ko mana kaya kutana? Ko tu moli ka. Salah ni mamito mi pau ngeka. Kasapay gayan yung sama gumakay gay ulawak ko Sige. Balo ka makutan ako sama ko di. Kaya karon. Lako. Pasal sabi lah. Ibing kungit. Ti. Tunggu. Lagi lo. Ti, gulawan na. Gulawan nga aga. Di na, padak. Gulawan na. Bila tak mak bing ko pulik ko ni. Batuk ko na. Gagulawan. Padahal ito ketiga. Pamakka di maming, denre. Kinasi sa mugo kurmain, makai ulawang. Napalo si ko balik kaya gagan. Di mami magpapakaro. Iyo. Jujur na wae. Dek, nahita na lo padaki ka ng kalawan. Iyo. Kasalanan. Mapasa to ni. Mapala to ni. Mapikot to ni. Ujung-ujung na nasuk bumi baik ulawan. Iyo, atas di. Kalau sign. Pak. Tigilo ka ro. Ada.
Au. Keren. Untuk bipun. Pokok ni kau nak beli kat ya? Tidak beli.